mukataraka okulja bebembezi abashuubuzi abarikubarurwamu kuba nibarenga omu 10 nabo barukoreramu bitu n'ebintu ki ebirikubashasha ngo mundaro kutukushashura emitwaro 3 kandi tutakoreraho na mutwaro ry'izooba nangu bateke nka mutwaro tetuli bajemu kujja ko baterereze naffe ekituufu tusasule era tukole ne kaso ng'emirimu egina okugenda bataho kubika twine stoha zo kuteekamu ebintu Mbarara ebembero mwami Robert Kachebezi twantusaba musitame mutusarira misoro mutusindise kisachura ntora ngukadisara cyangwa tukagirebere bariyo no bahungamu umuntu akiza ine stoka y'emitwaro 9 bamwihira hana n'etano asigiza 50 mu stoka mwe kubaraga ko kubanza biya mu 15 naguma muninga nayashohwera nze bwenteka kama masanyalaze kulaisi gasokane gagendo wo omufero oyo nalyoka agala banansasula abashuubuzi abarukora omukarina ya kabiri n'eya kashatu nabo bine obusaasi n'obwingi nibakorera omubuju abantu nibakoma kuriya ahari emihanda kuno yatitwine muhanda enjura tekugwa ebendije omuyaga gwija gutera turiya noreba no kunyekomera nante okomere nimbasa pipa kutwayikira chairman wakataraka Emmanuel Muhumuza nibyo nawe yanja kutugambira ndakatari mazima nibyinje byo kutega nsakatari byo tibukaho konka ntugenda mpora nk'itandikire hati ntora tubentushaba kansongwe tisharira ha misoro batugambira bakastama tubakampire nankane feedback akatari ka Central Market akarukushangwa omurembo rwa Mbarara akatariyo tugambaho kakatani kakombekwa omkwezi kwa mushanju omwaka 2017 aka kakombekwa sente zirengira billion 21 akankatana n'enkuto omul Bishop Wills Nambaguta Street twayikira bebembezi ba Mbarara City anshonganizo zimwe nibagira ngo bari nibagezaho ukoro gwabo okurebangwa abashuubuzi banja kubagarra omboteka wa TV West Gisenyomo Gideon aho muri Mbarara.